Assalamu alaikum watukufu mdogo matangazo ya ORTC harmu taarifa habari ya makatiano ngasi wazima na suwefo Mohamed Elamin waziri wa habari zobonze no mshirikiano wa mataifa mahadisi ngajo washiha jumo mkonti wa habari hindi yani de retraite upasi wao jofanyishia moroni tarehe monti waswile tarehe ndaro ya mwezi wa utkabil na masuala ya saya. Bwana waziri marhaba menjiho jibu mparo wa hatu leo yenu. Marhaba. Kabla ya mjiharmu mahadisi wadzimana wazir ngandelea wane taarifa habari ya raisi wa jamhur Azali Assoumani halahiki mfumne yinu wa beti salam wa Komoro helisi wala maore wa waswilihun moroni ili urenga ndege wadzimano wa Komoro wa masi wa yasaya hawendelea harumaze ardhi nyitahirifu watekeleze nguzo ya tano ya Uislamu. Narudunge maelezo zaidi. Nunu monano wa shiunanya wafasiriha hau binadamu huliho lezi hutuba za tekeleziwa. Unanya wadamu watanganya emasiwa ya Komoro yomane luwa kama hadisini. Unanya wadamu, wadini na utamaduni ikaa huko na uparovunzi hausiku yenga uzima. Ujumbe wa maore wahisi yeze juhudi zafanyiwa ni serikali ili yemihaji wa maore wafanya msafara. Wahakikisha wajau ya ukaya yedini ya Kiislamu yatanganya emasiwa yomane yonguzo nkuu muhimu rahana hini hindu toka wiyonzi. Rusumi Allah subhanahu wa ta'ala tungwa handa ari sanganse bumoja hamahaba ya urehema inza baraka uhai mwema maisha mema inshallah. Rimboshi leo marhaba bana presida devo ilo kamba wae arikubali mashallah. Mwenyezi Mungu atumba umuri mwingi ambe baraka nyingi amrehemu amhifadhi inshallah. Iyo rakosha vanu hauvumoja ijitihadi ya bwana presida arikubali kangalia tunguza za siasa wala kangalia tunguza be arikubali hivyo kamba wasi wananyahe wa masiwa maislamu ritahuwa rivire harmal siwala la shi Komoro ili jirpare rinrafanye ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riono ijtihadi ya bwana presida ifanya rangu lera rashka harma itini harma aeroport rono ijtihadi namna rarengo afete atari asuli immigration rinrafanye passeport na carte d'identité rivole visa mashallah kastongo lukamba wanadamu ijtihadia bwana mwananyasi Sheikh Rongowe Zamana directeur Abdul Fattah kiasi yake jitihadia mashallah. Mwenyezi Mungu atumba baraka nyingi mashallah. Arbe na wasi ijtihadia ifanya Mwenyezi Mungu amzidishie umri arfanye tena jitihadini ataikamba rende rampare Allah subhanahu wa ta'ala hafraha na raha andarchepevo ni kumoja sote atupia. Rais Azali Assoumani hajimiza omrongo wa hahe juma uzima wa taifa. Hata hao wa maore wajitanganye no wananyao haruma emiva ya maisha, dini, utamaduni warenti owenye siasa waluhendaniyo. Usilamu jaranu inu mahashihi na majana mane do ushashi yabuna nyawa hatu nguvanu inu mashaho mahashihi na majana mane. Wengonda jana wakaja wakaburi tsambaza rekade maportugi akawaja rekado wazungu hakawaja rekado warabu hakawaja rekade mapersi hawa parao mashia ando pia wabiriba sauna nyawa hatu ngobanu inu mahashihi na majana mane ebenge yabo wakumoromba ukaya ekanga manao na msaze bahanzania benge garjoma na siasa rimane ha maendeleo shauba Tanzania de dini hatu inu bana zmarazani wange iyone maraihunda mizma jali bakam gorenzi abaka masuliho ze fatham gawzito wambili yahandana muntole mimi mbada zina hadha khaswa ya bagimto we ngomne jali dini nui bakibanu ikelinde le dongo la hozima wa hatu kamzi bwabenze wange hani mmoja kavurana garjo jilana shari joka usilamu do tanganya. Hamkabala mrajina ni raisi wa hidaula hajimlisiza uwa Komoro wa maore umuna wa hahe ni raisi Mfaransa Emmanuel Macron uhusu le suala la maore no uhusu mawakala wa maore. Ekarwa so ili rituefati hamjemu ngajale tse hatu ikense amani tse wazima
sa maendeleo hainisi wa mdaji ukaya mdaji fahari kangu hao imevrano kisiasa arjunda katozamba mishajuzi na bina makroti mambi ihamba kama orengi wa Kifaransa samba bingi wa Kikomori shaiyo womani boko lazima hunde tarba hunde shawiri hao yabodo karkensi bazima mangiwana wakati bazima dodo shawiri hunde shawiri ya homa di huo sasa nikagaruvura nao hata timambia Dr. Kamardini akawa Mansuri na senateri samba uka msidiwaze babanu mrutsungu wa manzadi shamruka tungu wa mananya mwanzani mroba kana ranzane uje manenda za shamana nyuho mnyezi mbuda janda lo mwana nyuho ekade damu rama arma Qur'ani kangabo handru boko kwa chudonda bwana ngabo hondo wana umena na washe ngabo hondo na umeba na na sheba abonga bona nyawada musa ngatsu da mwana abonga bona nyawa roho fasbahatum bi nimati ihwan benge mrutsungu wa mana mwanzani samnuka tsungwa mana hanya kuna utsungwa mana nyuha kaya mnyezi Mungu ajala kaide mana nyuha kuna utsungwa mana nyuha kaya mnyezi Mungu Allahu a'lamu haythu yaj'al risalatahu hakawehe dini harmada bavulinu gejenda bushini gejenda Tanzania gejenda Kenya shaija hunu abo Mungu dakahanza bagibano una nyaunu mnyezi Mungu dawanza reka despri abade rozwa kwaba reka de lettre abagaba lazima una nyaunu rikenuo mnyezi Mungu ajale rishide ruwasanise bage tiwambia ukaya namfamba si wananya hata mnamshangu de piteka bora hasa bakawhanida hu amba mbabangu mfunguni ndo mnemma sambango si wananya banga mfurano wa kusiasa na mtulie bago joka za bahanu rionana izo romba mungu ukaya maudu ekaruonana rikaza bahanu mfurano wa kisiasa haini mndu ajifahari wa maore mjifahari wangazda ujifahari wa mwalinanza hato wazungu wajifahari ka mgare ndenu barafanya zingozi sharjo wasulika mgabezi Dujua ya ukaya libakia la mwiso la hemi haji ngwaru hao infumne inu hendelea iho Madina haudunga ndege ya Arabi Sauditi. Rianshi sauti ya fani ya Bakar Swali ya mande namna ratende ramone sanizo wakati rakabu taarifa habari makatiano ngarjia wa harumwe mahadisi baina hatu na waziri Suefu Mohamed Elamin. Bwana waziri rizone sabala ukanga hafla nkuu ijoka ufanyishia hunu mkomor ani hunu moroni ikawo shahibari hindi ngashi joshi tualie namna ya nyumeni ya homkayo hasho. Bwana waziri rika hanzarelewe ebanu yesewoyi ikana falsafa hindini ijayo badili falsafa nyumeni leo na maruda hindini ndo Komori lindi yao harmom konsi wa mawaziri unu ndani bishro marhaba hulihonde fursa mwanika ya ujavanu jenuli Zimbabwe zefaliki ritahao rizidunge aba hainu zahe sewoi jokaya sewoi wakati yatungwa itoka hama shama sha wanazioni haushama sha torabu hama shama sha onduka watsanganya entere ikawe entere mahsusu ya ritsanganya wakati hiyo ya culture ya lugha yani utamaduni na lugha haukazi ndongo hizo ziritsanganya sisinti zahe baral hindi randi Seychelles uja Bushini uja Maurice alafu tsanganye Komori zenti zozo nne ntikao zorongwa lugha ya Kifaransa lugha Kifaransa yo lugha rasmi harmazenti hizo alafu bwari yabo la Réunion ibaki na la Réunion kaundo nzangalie shesiwa no mkonti ne zenongo kaundo ziwonao Maurice aglabu ngozi hundo la Réunion ekati de lugha Shingereza ekaundo shirongolwao Maurice shesh Faransa ne shikreoli ngizohula ye kande culture ya Kihindi eka yani zenongo kauzo no Maurice ngotona hama kaanga la Réunion ngotona mabalanga we Maurice alafu shawaka kodotende ya ukaya zinunti ikao zirengeze istiklalia hazo alafu bohari yabo ikao lazimu ike la Réunion injie bohari harumwa ele Kongo manyolinu na la Réunion inutinti shashinu ngarjujarambe kaya region département ya henti ya Faransa obenge enuti ya ula yange injie harumwa ezenti zahe baral hindi hau abwaka de banku waka shamengon ma
wandu ikawa wakaya ma visionnaire ukaya bani statut ne situation lazima zenda ta evolue hama marehemu Ahmed Abdallah ni mawaziri wa hahe notama Said Kafe ikawa wasaidia rapprochement wasaidia ukaya leo la réunion injie haruma shekaushin wariabo kaudo anzangalia ngasina kiasa maha 30 ngarendao ranzi le shamalin la tungwa abanga ndongozi inji ikawa zijiri ndongozi zijiri haruma ya dunia vanu inside Qur'ani inside Bible shekabdo anzangalie ngabo upande wa hewa ulanga changement climatique ngilazima politique ya nyumeni yaba hainu ya hezenti zinu hakawone tsunami ya jiri zenti mengoni mwa kaundo za rumane le kafalo handani Seychelles Bushini Mali abo ngilazima rikane politique ya nyumeni aba hainu wadhihiri nurambao wanu mafujari walu harmale baral hindi wangwaranzi Somali usiha hena meli ya balabilwa ibirawo yabo ndongo watakeo ngabo terrorisme zondongo kaongela kazijaka ya wakati le shamalini la tungwa abonge lazimu abasa ino ndone taratibu ya ukaya zendongo zozo ntipia zirengwa ankonti haruma omkonti wa he zenti zinu za he SOI lintido shamala handani shabuka udwanzangalie ngo juhunda ye Union africaine balara ka 1963 wa créer loi nurambao OUA Organisation de l'Unité africaine ala fungirka huja harma Union africaine hakema haibiri minji wabiri ndongo zinji abasa inunga harma mondialisation ikabla dhimu siasa inamna lio harma le mengu wando itene konti upande wa yani le bara la Afrika venge hunu de helio avola batu lazima ritene konti ezendongo hizo holi hondo mkonti bon ekabla anza wangalie wakati le chamali la tungwa Bushini kwa jakana kutadoisha problem za hao naona zenti zinrwa jina abaha inungo ishio le suala la les îles éparses li habo juu il Tromlin habo juu baje problemu ya Chagos juzi Assemblée Générale wa vote résolution abum konti wa Maurice na la Réunion hau Maurice na Faransa kaona ujua ukae hamade namna waka juzi haba hainu ngasibanu sontipia ngasarmale Kongo manyolino kena ujua ukale ngasibanu mruka tujua kwenda la Réunion mruka tujua kwenda Maurice au la Réunion ha problemu za visa leo mtu kana ujua uka ngebanu ngwanzo ende Maurice izo zilera zili mngondo alale Bushini haumrenda alale Nairobi ngemndu ende Maurice izo zonti pia lazima urambe engartsaho seo yindeni leo eseo yingartsaho seo ya culture na langue rjoka ya coopération universitaire ya heze université zate haungartsaho seo ya economy haungartsaho seo ya siasa ukama udurjeri miliane wazima le suala la Chagoze kali kaziwa aboko mori karna refleshi karna hangalo droitine au karna hangalo gauchine wabushi kona hangalo droitine kona hangalo gauchine garjoka ya abongeri engagé ulanda ulaunyanya hama de masuala ya kiafrika ikaende aux Nations Unies e groupe africain wa himao imara maudu kale suala la maore likaziwa yabo wabushi hawo wa Maurice ketina ukaya wadwanga la droitine shawajwe kala suala la hao parce que wanjia ngasi wanwadzima izuzo ntipia ngelazimu rizangalie aba hainu halafu rikanefalikia nyumeni ya he SOI ekabdo nzangalie ze groupement regionaux ngabo komesa ngabo iora ngabo sadeki zentsizinza SOI ngizo harmwa iora ngizo harmwa sadeki ngizo harmwa ekomesa gebanu mbandongo ya nyumeni iliyo hunu halafu itwa hularmwe makongo manyomando ajinainde gelazimu jerita fitafirangalie ri eshele kangabo doublon ritoweze doublon halafu ifaliki kenzima ebiswara kenzima bwana waziri harmas ala saya omkayo wa hemawore harmazen tabuho za he baril hindi zendeliati ulebano harmalesi wa la moresi he sura iliyo abaha ilazimu ikaye sura hindini bwana waziri banu ngojoka ya le suala la mawore linusu ala ikao ngilona miva minji huo ni saba haino harmwe journali wa maore wa jahunu wanikiwa zikitambulisho wanikiwa passport wakao watinua visa wakaondao heji yabo desino maore hamanda zile raisi wa hao 1974 ya kahamba
ukai peuple ya Komori yo peuple homogene yani wandu watsanganyia halafu dini yao nzima lugha nzima ye culture yani utamaduni wa mzima damu nzima wenge Faransa kana ujatambaze izinukao zitsanganyiwa ne ulanga benge hano kaudanzangalie harmaze nti zonti pia neze frontieri ne mikonti ngabo mipaka ikawe mipaka inu yoka ya kisiasa ngabo mipaka ikawe yoka ya kisport ngabo mipaka ikawe yoka ya utamaduni halafu wahariabo harmwe mipaka hiyo mipaka wa sport kaudanzangalie mahalani hama Europe Faransa nutoronga Faransa uka wakati wa organize championnat halafu ngo hundo ngabontika ukaziti harmwe Faransa hama Monaco ngo njia buhari yabo iyo idepase ila mipaka ya kisiasa wenge leonga sina problem rais wa daula hazoni sabala ukaya ile suala la siasa na rentizo ndo siasa walieleze washughulie nilo hata waonde stila shaferiza sport amfikiruka kartina intere ya ukaritabishe wana hatu no wanashe watu wa maore wajuhanza watsabuhe naona wananyao wangazija na mwadi no wananyao wa Seychelles na Maurice wenge inuika urumiro shombo shak siasa hamama haminji shabada abo au contraire ibuli wa ukaya wandu ikaundu waritende ya watu wasoma na madhoma na maore wale wasomia bwazima au lycée wasomia bwazima armoise université wajula nao ojo parana ojo sha ze generations za dunga za ranzi 1975 hujaba hainu kwa tujulana hata wenge shinusha bahasha ukawandu wanu watsanganyihe wahondani wazima halafu wajulane demana ikao ya serikali ya Komori ranzima haziuzili na nne wakubali ukaya wandu wanu watabu shari wambia ndongo mbili imangu watabu hao wajonjia harmwe beramu ya Faransa abwe beramu nzima haungu watabu hao wanjia harmwe beramu ya Komori watanganyene na wanu wa Komori yo ijiri handani beramu yo ikanzima watanganyene na wanu wa Maore kabati ujoka we Maore hauwe mzwani hauwe mlarinyo hakawanti pia ngo harma beramu nzima yo hamande ekipu ya hatu se la kanti kandu ngara ngo jukanga bwandu wa Maore yabo halafu wandu kabati mdudu ngo jozisa kayo hanyunda hubi shawo kubali ula Komori wao haba hainu iyo isazibiri waja wasinyi mkataba ukaya ngo atabu hao shango abali yao ye symboli zahe ezeje ngo abali yao drapeau ya ezeje halafu yondi warumia waba hainu ikaodo anza wende hunyuma abo kangwa tungotsaha wahunde beramu c'est vrai la petit vient manger shengila vimo wakane subira ukaya kwa jaka harmazeje hata waja wanjia harmazeje wanjia watsanganya na uno la rinyo abaha inungo hawoche wajitenge na wakubalini mbabi inu yani inu mbabi kaundwa nikiwa wakubaliniyo abaha inu warenti ukaya kena mkinishiha na hata wo madhamana wa Maore ngwazijuao na madhamana wa Faransa ngwazijuao kena mkinishiha le urje tsanganyihe bakebera mobiliza Faransa na bera mzima bushini na bera mzima ya Komori na bera mzima yabo ngarejeu haruma zama ikauzitendea zama za ho koloni haura mbenda zinuondomba one kolonialism yoke na ukiri wakati lunu bwana waziri kana johandeliane mahadisi rahare jakari dhukurumbavi omsafara wa Faransa zinji zaweza fanyishia harizienshi omkataba wa Tom hono baina hao ni waziri mwananyuho wa hensi ya Faransa aba haizo ranzore leo bwana waziri ndo mdungiyo wa mahadisi yanu wandu wahisi ya ukaya ngabo ngayo zipulihani hao ili wandu watireje idingoni ezi jo wonesa ya ukazi ndangozi no kazi na ureje idingoni hindi loje mahalisi ukaya ndongozi nji tindasibahi harma tizinji za hele bara la Afriki ni makongomanyo ya hatu resolution zirengwao ikauka tina suivi katu tulwanziani zinu eklozio itilwa harma ifakra ya mwiso ya he accord eklozio itilwa ya he mekanisme de suivi ikaunge jotanganya wandu wa hatu wa serikali na wandu wa Faransa wa serikali ikaonga bajoka madepute wa hatu na madepute wa Faransa wa Maore
wajonjia harma suivino hakanga bondongo kanga zitanganyao na sino maore nga bondongo kanga zitanganyao na sina Faransa directement. Halafu ino mkataba unu na ranzirandisa uhadisi nga sina kiasi ya miezi 18. Halafu ikawalazimu ikebanu utulwa mhono mwezi wa Desemba rakanu sha wakama vumwelewano harumwe lugha wakama vumwelewano harumwa zendongo kaundozi zanzo zifanyishihe wakama vumwelewano harumwa mapesa hovewa rijohanza ike mapesa emenji ende upande wa msomo rijohanza ike mapesa emenji ende upande wa unono ezabari hindini izo zonti pia abo kawalazimu bofanya arbitrage. Halafu madama ze ngozo zikafanyishiha wane hazi andiso fanyiwa wakati hiyo upande wa sante ondono nise kaya Madame Voine ikahaduka ministre eko o Faransa sinamahami nji hasharjewani premier ministre ni rais wa Faransa ya jari saidi upande huo donc hazi nyingi ifanyishiha ngabo inurambao insertion des jeunes hazi nyingi saifanyishiha abasa inu ibakisha ukaya baada wandwala hula waja abasa inu ndo vacances Ulaya sha wandoti misize vacances yabo directement et comité de haut niveau ya vumbulo harmaze akor ngelazimu isiyeje halafu rione namna zendongo zinu alazimu zinjenziani umtala zinu za makartasi zihisa ezinji zisazifanyiwa abasa inu kazi ndongo zinu zituranziani. Waziri Suef Mohamed El Amin wende mwe diplomasia Komoro kama masuala mahu ya rema ulemengu za nyakati zino mfano za nyifujari wa ushia masuala ya nyisa ulemengu wa Kiarabu na ndele suala lahe Iran na Marekani de maingu madziro baina yahe Arabi Saudite na Qatar eba ne masuala yanu ya Komori ihimidaba eo mtango wa Komori ili utashia mashawiri ya masuala yanu nguo bomwe benza yani Komori mnanti mtinti she Komori yonti karamba kaya pei shatinti uka daula yontinti akakao jaha daula ntinti sonti pianga sa Nations Unies sonti pianga sa mwema kongomanyo yano wenge leo esjorema nsijirani hamabushini abonga esjorema zinuzaho fujari ikaundo zijiriu harmo ulemengu lazima rizikondane haina wakati dunga uone ndondondo uka haina wakati yambwa kaya ngabongamia ya sote harmamini haunga bongamia ya ulwa wa bahanu hunu Somali hau Burkina Faso hau lazima rikondane lazima rijisolidarize na sina Union Africaine rijisolidarize na sina Ligue Arabe rijisolidarize na sina Conference Islamique na Nations Unies de resolution ikaundo zirengwa harmazenti hizo za wana ne terrorisme na bane terrorisme ekale oramba kayanga bo terrorisme abulazima rijuesha tsongeza bwalo terrorisme na wakati kama komoramba matsomatiti zamna haramu na wakati rijodaza hanongo ikauzifanyisha mahalani hamada zinuzijiri u Palestine ma Palestiniens waulo wao riwonao zila acte za kifujari c'est du terrorisme ambao ni terrorisme ya daula akaya nge bahari wao na daula ya Israel obenge zila ikaundo zafanyisha Israel ikao sisi rizikondane abonge lazimu zentizo ntipia bawa zikondane shale kuna ujo kondane zinu halafu ayu kondane za jiri Siri hauza jiri Iraki hauza jiri Somali ikezinza jiri Palestine wa Palestine damu ya hao bao yosawa ne damu ya huwalo Mali ne damu ya huwalo Burkina ne damu ya huwalo Marekani ne damu ya huwalo harma ulemengu ontipia wenge karti upande huo mengon mazendongo ikao doanza usome entre les lignes akoro yunurasinya na sine Faransa heze acte za kifujari zijiriu harma region hatu ikao sikarsena zebiso araza ushindari jueze meli zibirao pangabo meli ikawa jujwa bahize produit ikao zo toxique wajiwa furiza harma bahari hatu ngabo meli ikao ngabo meli ikao ngizohula ngazifanyao acte za mbao acte za piraterie wanudu ajao wazieze meli kando zabaleze bilwane mataka halafu ngwataho wani kwa ronso ngwanzwani kwa mapesa ngabo wanu ikao ngwajao wajiwa hibeze mfiza hatu haruma ze bahari hatu zonti pia zo acte za kifujari mara sinyo mkataba unu ya ukayarwane nizo zinzijiriu Moyen-Orient za Iran yo daula ikao lazimu yesha mande ze daula zindwa jina yo haki ya hao waenshi halafu waste hilwa wakane mshirikiano naona zenti zindwa jina sha leo zinu Iran yafanya hao ya ukangu joha monte wandu
ujo leo ha atoa mapesa inikiwa association hunu inikiwa organisation hula ya ukaya watabishe zenti iloka Iran wafanya reka Misri ndo wafanya reka Arabia Saudita kwa mdu wafanya lazima ndo hamadizo riziharai kena mkinishia hunu komori wewe ngone manifestation ifanyishi hao sifanyishi hao Ulaya ina usiku ngajua ukangabo wandu walio harmo organisation ila wanikiwa o mapesa yalao harmo yenti ya Iran hunu masiwani ngarijua ukangabo wandu wakaunikuwa mapesa na wandu wanikuwa mapesa ataba hainu no wastabilize wa destabilize ntia hatu politikma no watie tamgono ushia harumwa ntia hatu sino kuja paroishia tungoza ushia ga umashia walu harumwa ntia hatu wawazalwa hunu waenshi hunu wanamsihiriwa hao bala hakalfani wakawanda bala wenda weswali kuja paroishia aba hainu je irende ha ukandongo atio kemba na unjo ho mijini na uta kartuta handongoza ukazi je ze farkishwana kale umru hodauni hahe mwanzo ya keshia kahazalwa ntujwanda hubi mwanzo wa keshia nafanya ushia wahe sha ufanye hodani hahe shati jihati ya fitna haruma ya maislamu hata fitna mwema wa Komori Arabia Saudite yonti ikao ngwa fanyao effort ili amani irejei harma region notamment harma nti ya lahubini nti ya Yemen venge ze effort kando zifanyao riwasaidia ngarisaidiao ribeha majeshi iho harma ye etat major wasaidie harma hazikao ndo zifanyao iho na hizo hazikao ye conseil de sécurité wajuao leo ye conference islamique ngwajua la ligue des états arabes ngwajua ngabontizi nji za kiarabu ikao wanjia harumwa ye coalition hiyo abo karjabaki ukaya zijiri hula kazura filisa zijiri hula ngazira filisao haina zafanyisha mbaba hanu kwando jina lazima watu baishemba rongo ntinti shalazima watu tamgono rijue kaya zila ngazitutushe ukaya banunga sarma ule mengu mzima ripasha jahazi ekale jahazi la ngamanzo ndenge maji nitawaze haunwe haunipihe tidamba ukanga mibonti nitimbe bonti ndenge maji ba abondo bunjo ya Paris haraka abo amjozama ne le jahazi ngaljozama wandu alu harma le jahazi ngwajozama abo eva mana haho doneshelezi za unambeka utifanye helio habo juu wendi wasisendo urenge maji araba menji bwana waziri hojibu mparo hatu lewo yinu ili hunishia wa Komori zinji watukazijua ili wakena pezo wa mato wahazo Kaburende yao ni taarifa habari ujumbe wa Interpol ngojihunra hun moroni makatiano nuka huja ufanye utundi wa namna zihazi ya idara ya taifa ya hao yendele yao shwaba ufanyisa misomo ya ujadidisha maarifa wapasi wao numvaunu haruma ezisiwa Fani Abakar Swali na Ibrahim Kababo wende naftasi habari ya misomo inu ya enje za maarifa gehusuze taratibu za nyumeni za ufanyahazi za hili kungumanyo la dunia ulawana nezena uzonti za ufujari ya madhumunu doruhusu wandu hazi wonti wafanyao hazi ndao na lekungumanyo wakane maarifa ya sawa na namna nzima ya ufanyahazi haruma onkade unuwo zenchida za ufanyahazi za idara ya taifa ya hili kungumanyo linu la Interpol ngazijo jadidishiwa haruma barnamaji zijotilwa nziani unumwaha aba hai dunia leo hamadino ambao irende hamji donc wandu onokaya lazimu polisi za daula zifanye hazi wazima ili wana maana ema jasusi ndo marada nayo wao watsanganyi hango wafanyao ezitendo zino harmezi daula zantipia donc Interpol itsanganya ezentizo jana mgoshindana ne hamadini nazonesa harmonva wa kipolisi wa wanano fujari ka wizi reka urahitwa ndo zindo jina ujumbe wa wanduwa ili wa heli kungumanyo la Interpol lishughuli hanao na ufujari ngalijohenda nzuani na mwali ngaujofanya misomo ya usiku hafaida ya huwa rumishi wa polisi gendarmerie ne douane wafanya uhazi ndaona ya Interpol yenti ya Komor giyo mwanachama wa hili kungumanyo linu la bahara nsi jana na mengo shenda na nne msomo kabla kaza kifo taarifa habari le baki ala bilila mtihani wa baccalaureat njia nziani mfumne yino harmwe jimla ya hemasiwa ungazija mtihani ngwendelea wa holisi Said Mohamed Check ya Moroni no harmwe likuli mshinzi application Moroni watasi habari wa ortesi wawili ya harmwe mikabala yino ili ukana pezo wa matu wa hena mnazendongo zibirao Fani Abakar Swali mwenji wanazioni kao duadungao le baki ala bilila he baccalaureat iholisi ya Moroni wajiundra wakanti haina pahanu ili utwali ya izo wasoma tingangu ureje mtihani hauka eroho yoka ikamakini wanazioni wano ngeladhimu wailize mafundi wao izo wasoma almuradi zenongonga zibira ondro ulawana nao Cette zibiri filo ni français zibiri ndo mashallah
ske onduka tutabishi wako ngo makesto akatu kama zero mwisho ndo ha responde njakana hara paske ile mafundi wa badia kwa jebala system kama wake mara nusu ya hawaisa wandisa mtihani harimo izuma mbali na mbali ngeladhimuo wawane no hara ili washindi wajelizi. Alhamdulillah wanazioni mafundi wakamilia harmaze majumba ya babu sowana wanazioni wajitekelezao imma wana hitilafi wa titi wa wanazioni rimondao dukayamu mundu hangalia harma ila barnamaji ya hizi nti huya lazimu ya vire ne zefani za ilmu ya lazimu ya uzisiwa mudanganyi hombavi mtu nabaka tujua narmo listi habiri haja na hizo nti pia shangabro kayudi harara ya huwana shazinongo pia zihantiwa kiwasto kabatimba tambu tuko yonti. Baadhi ya wanazioni wa hada ya wanduzao ka ngeladhimu wabiri mtihani wa biliunu shakwa janziwa. Hivyo maana ya ende sawe mitihani harimo edisi ya Moroni haonesa uka kawajabira halatu ya mandai. Kaya mdua hunde yo ndio la johanzari sonti pia. Shamra tsokansoda honi mahawiri bure mwanaka alafajaja afiliha banu mwanaka jahunda nini. Inu bahati izo kweli shayutsawa. Ndio jitesha bahati ukiri. Abongi yabo ngari hakikisha banu le dzina la hangu mimi nafsia na le dzina la president de jury na le dzina la secretariat ya ukaya kabajavira madanganyifu itoka uyonti ya husu wandu wahunda na watuhunda libaki la bili linu ngalijoka za kifu ya hawainu na zinati jangas jotola informanti kabi. Rianshe sauti ya Badri ya Sedomar na hemada ya humsomo ndo rakaukaza kifu taarifa habari ya hemakatiano na habeshelea rikabadzima na waziri Suefu Mohamed Elamin waziri wa hizi habari zovonze na mishirikiano ya mataifa ni mahadisi yaka ya washiha jumo mkonti wa ibari hindi ujoka hendelea hun Moroni itarehi monti ni tarehi ndaru ya utkabil na masuala ya saya ya husianao ne mendelosoni ya hensi hemivayonti. Marhaba menji.